minsan king biyeda ring Kapampangan. Merapat ing tuturing dang pea kamaragula trahedya king kesalaysayan ning lalawigan ning Pampanga. Mas matindiya kano king World War II, uling binayo niti ing heograpiya, kaisipan at kolektibong karanasan daring Kapampangan. Tahimik, payapa at simpleng pamibiyebye. Ing relasyon daring balang metong, mipno kanong lugod. Nantimong metong nga maragula pamilyang manok nangan, king peka progresibong baryo king balening Bacolor. Ing kabalansyan. Makaninin ng ilarawan ng 84 anyos ay Benito Samya Jr. ing kayang baryo. Keti mi bayit at mi kaisip. At talagang pagmaragul niya kanu ing karelang lugar. Ing kabalansyan, ketang minunang panahon, bayo ya may makbunging pinatubo. Ing kabalansyan, masanting yang baryo at peka malinis yang baryo ing kabalansyan. Ring ken lele tamon dalan makanyan, kareng keng harap na rin bale, dakalang tanaman na prutas, ating sampalok, ating kamatsilis, ating atis, miyaliwala, ken mun lele dalan. Din tao, pakipagkaluguran la. Mahilig laking kaluguran at din tao keti, malugod lang siping dang bale. Elizabeth Quezon, manok nangan niya, king Zone 5. Metong niya ang mayamang kultura at pangarelihiyoso daring tao, king tinatak kano, king kayang isip, kabang daragulya. Bistaman makatok ng yaking baryo, masagana kano ang pamibiyebye, king karelang lugar. Actually po, in kabalansyan kanitang before na ning 1991, metong ya pong progresong baryo, at pagmaragul miya po king kareng kaklasiko, na metong yung baryo yet balamo ding makatok ng Kenny, mi kakalugudla, mi papanantindi, mi papagdami. At saka in kultura mi po at saka values na ning dading tao keti mahalagaya. During every Sunday po, akit mo talaga ding sisimba king kaya kami pisamban sasapakya. At saka pag jande talaga na itampa during na after na ning paruminggong pa magobra, magbalik laki nga pong Ginoo para pasalamat king karelang grasyang tinggap karela. Mayakit king dana ning Northwest ning balening Bacolod, ing bundok-bundok kanay ni, at king Zambales, king santing nanini, malyaring may pakalawang marat na. King balen ng Tatang Ben, king Zone 2, abat son mekanong masalese ini. Nung munta ka mo kitang gulit ming bale, akit mo rin ang bundok ka rin. Ang yang gapang yan is, nung munta ka kitang gulit mo kanya, akit mo rin bundok masanting la. Pero nino mong makapagsabi na yung malagong bundok-bundukan ametong karing piaglon da ring taga Bacolor ating makasalikot a bulkan na king meto nga iglap, bumayo king biyeda ring Kapampangan at karing taga Kabalansyan. June 12, 1991, binulaga ka ring Kerakalan ing pigurang iniking banwa, antimong payung-payungan. Ingkutang da kano ring tao kanita, nanuya ini, at no ka rin niya meni batan. Agpangking Kapampangan historian at direktor ng Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University, Airobi Tantingko, alang mikibalong ating palang aktibong bulkan, apakasalikot ka rin, hanggang naking manolboroto ya iti, kaya rin na ning 5 dala na banwang pamanahimik na. Nobody knew that it was a volcano. Before 1991, we thought that it was just a harmless mountain range, the Zambales mountain range, and even the Spaniards who stayed here for 300 years never thought it was a volcano, and the Americans who came after them also never thought it was a volcano. Niya may nalakad lang US military installation, which is Clark, on the eastern side, and on the western side, Subic. So
Mount Pinatubo sat right in the middle or between those two largest military bases of the United States. June 15, 1991, Atlong Aldo kaya rin ang memogang makapalabo. Milyari na ang dilubyong binalot takot karing manok nangan king paligid ning Pinatubo, kaya benala ring Kapampangan. So yung may makbunging mga Pinatubo, we were all caught by surprise. Even the Americans were caught by surprise. Kaya banantay niyan, June 15, biglang medalumdum, alas 9 pa ning abak, pero bala mo midnight man. There were earthquakes after every 2 minutes, and then the ashfall was followed by a rain of mud, burak, which was followed by a rain of pebbles, batu, and then followed by a rain of sand, balas. So, abu, batu, burak, balas coming from the sky. So maka-freak out talaga. Kaya ba't mama yun after every 2 minutes for more than 10 hours? Ba't madalundong? And in a freak natural phenomenon, kabang mamakbong niya, mig-cross siya ing neto nga bagyo. So a typhoon and a volcanic eruption happening in the same place at precisely the same time, which has never happened before or since anywhere in the world. So all of those forces of nature converging in one spot, Pampanga. Ding tutuking senaryo antimo kanong eksena king Exodus king Biblia. Libo-libo la ring akit maglakad ang makatapak at erabalo nung nukarin lamunta. Bayang Pinatubo ding tawo, ede kanubalo kabaldugan ning lahar, ang gana king peranas na ing bagsik na niti karela. Minagos ing first lahars king abakan. And because of those first lahars, may nga nakbaglangan ding tete. Yung mag-collapse la, ating sakyan on top of the bridges, may nakbaglareta, kanakbagdang makanyan, they were shocked to find out that the water was not water but boiling mud. So may alaplap la bali, may tela, but they were washed away to as far as downstream in Mexico. That was all in one night only, June 15, 1991, while Pinatubo was erupting. Ing tubong kabalansya na Joseping de Jesus, akasalungsugang pamuntok ng Department of Public Works and Highways o DPWH kanita. Asak siya na ing pamag-collapse ng tete king Banban Tarlac. I remember at natandaan ko king Bamban, kaya riyari na itang steel bridge across the river from the Angeles side to the Bamban side. And we were on the Bamban side of the bridge. At the banks of the river, when we opened that bridge and we saw the first vehicles to cross, and then biglang dinatanging big flow of lahar, and it washed out that bridge in 1 minute, and I saw the steel pieces rolling with the lahar like matchsticks. You know that I almost felt crying. I was there because we were going to open it, and then it got washed out while I was watching it. Pauli na ning pamamakbong ning Pinatubo, migit milyong katawo ring mewalang bale, kabang libu-libu la ring miyang ubye. Ing Mount Pinatubo eruption, mitalane ang timong kaduang pekamaragol a volcanic eruption ning 20th century. Linabasing kabukas, balada ring Kapampangan, yari na yung sakuna. Pero lingid king kerelang kebanwan. Umpisane papalaita ning kalbaryong arapanda pa ring Kapampangan, karing tutukipang banwa.
Linipasing kabukas kaya rin na ning June 15, 1991. Balada ring tao, kalmado ng pasibayo yung sitwasyon. Pero ing katutuan, pamurin mewala ang posibilidad na ning pasibayong pamagbabaning lahar deposit ang may tipon king dalisdis ning bulkan. Karing pamikatagon ang mikamasikanahuran pauli daring abaga tampong bagyo. Balawos bababa ang lahar at mas marakala lugar pa yung miapektuan. And then, the following morning, we said, "Oh, thank God it's over." But we were wrong. It was not over. Because for the next 4 more years, Lahar flows. So 1 year, Miglahar flow Angeles. The following year, Miglahar flow King Bacolor. The next year, King Tarlac. Liwas-liwas, Yanabalo, Montaña Lahar. Pero dinago siya ka rin ng river channels King Pampanga, as well as Tarlac and Zambales on the other side. Pauli na nini, ing balening Bacolor, King Pampanga, alos mawala ni, King Mapa. Karingadwang pulot metong a barangay na nini, ing kabalansyan ing megsilbing last standing barangay. Kwento ng Dr. William Olalia, amanok nangan King Zone 2, ing epekto ning Mount Pinatubo, pinandamanda naman King Karelang lugar. Iya ating kayang asawa ay Dr. Salve Olalia, liban king karelang propesyon ang timong doktor, civic leaders la naman. Uling naman maraguling perwisyong miras king karelang baryo kanita, sinaup king karelang sariling kapasidad. May mag-organisala kanong medical mission kaya bering aliwapang doktor karing ospital la karelang pipagobran. May muntala karing resettlement areas kanita, nung karin la may magbakwit ning kerakalan. At karing daras nanda, permida ka nung kutang karela nung pa ba mag-evacuate? We would help kasi I'm very much sa mga missions. So nag-organize kami ng mission sa mga evacuation center. Until laging ganon, pupunta kami. Sabi nila, hindi pa kayo mag-evacuate, Doc? Sabi ko, hindi pa siguro. Baka mamaya pwede pa kayo magpasko rito. Every year ganyan ang hope namin, no? 93, noong 94. At that time, wala naman kaming hindi siguro tayo tatamaan, sabi namin, dahil malayo, pero nandun na sa San Vicente, kapit barangay na namin yan. Apataban mo yung milabas, sablang isip na rin kerakalan, yari na yung dilubyo ning lahar. Hanggang di natangya king Philippine Area of Responsibility, ing bagyong Mameng, minunayang menalasa itiking Mindanao, linabas king Visayas, at inyang October 1, 1995, miapektuan mo naman ing Metro Manila at Central Luzon. Migdalayang uran itiking Mount Pinatubo, kilob ning 14 oras, ameging sangkan, bang pasibayong dagos-gos ing maragulalahar, at king pamikatago na ito, ing meging punteriya, ing barangay Kabalansyan. Ing last standing barangay ning Bacolor, king metong iglap, migmistulay ang dagat, at ding bubungan daring bale, ang tila mong mga lating isla. At tinakanong makagawang diki kanita ang timong proteksyon, pero minubra iti, hanggang na king mirasing maraguladanom, ating kayabeng lahar, king mesabing baryo. Takot ing binalot karing residenteng manyaman ng matudtud kanita, uling ganingaldo inyang datangan na laning lahar. Halos sa 20 siya mabanwa na ing milabas. Malino pa kano king memorya na ning 68 years old ay Nicomedes Bognot ing dilubyong delananda. Bayo ing aldo nga ito, bistaman masikaninguran. Masayala pa kanong mekipag-birthday king siping dang bale. Mga 12 o'clock midnight, may tutod ko, kay ba't na ning mga magalasing ko dandaman kay nga sume, magwalaya papanika kay bale. Uy tapang niyang dumo ko, akit ko maragul na yung danom, kule brown. Niyang kaya niyang daragul na yan, akit mo, bala mo, ken dagat, mahamalunan talagang makanya, no? Makatakot na talaga. So aliwanay niya ako, nabiro-biro niya ako. Pero karing daratang pang oras, mas lalo kanong may raguling danom, ing balen ang tatangnik, may nga sirane. Inya agad lang menton mas mata sa lugar.
Ingpe manikdang gamit at pamangan, miyagos mo naman kanu. Bestaman maraguling takot kayang penandaman kanita lakwas para king anak ng 4 na banwa mo. Kinawela bang makadalipat uling ita mo ing paralan bang miligtas la. Kailangan kawetan ng kanya-kanya. Yan kaya sabi ko kay misis ko, kakakit may manggangayahan ning mangganang at sindek. Uwayan na. Andyan ang malyaring anak mo ako kay Billy. Apat siya pambano kanto, premature baby. Uwaya na ako ng bala. Kantakay kiting misis ko makananuya katatag. Pagdating pala kay makanyan, diyan balo kong may naya. Sabadong bengi bayo pa ing lahar flow, ene kanumi patudtod Benito Samia Jr. Saturday night, about 11 o'clock in the morning, in the evening, dindam ko kayong radyo. Mag-overtap niya, mag-overflow ya, ing Ugugu Dike. So, niyang ketang point, nanunukor niya mag-overflow. Sinabi ro, mag-overflow ya, overtap na yung 1 foot. Katasindanong ka rin, kinuwenta ko, from that point, para miras kainin danum, it will take at least 5 hours. So, yun sinabi ko kaya ngabi ako bali, magsadya ka, mga bandang abak, alas 5, alas 6, at miras ng tanang danum. Itang danum ka rin miras sa akin. Kaya ng mga paninayan mi in danum. Bandang alas 8, kinumpa kano ing danum. Kalupa ng tatang Nick, linipat la naman at may kisilong king ating mas matas abale di tatang Ben. At sula kano king Apollo katao kaya bay tatang Nick king bubong kanita. Pangaras na kano ning alas 11, datang na naman ning maragula danum. Ing linuto dang pamangan, tenge na ning danum mamikilahar. Karing pamikatagon na pasibayong kumumpa, kinilos siya kano itatang Ben at ding lalaking aber kanita. Bangawang pital na nandaring tao papunta king mas matas pang lugar, ing Karelang Pisamban. First action is look for the highest point. Ing-isipan mo, tatakot ka, pero bisa kang kumabiya, bisa kang mag-survive. Ngayon makanyanyita, kebit kay talubid, bang kanita, nung sakali datang nung nanumanit ng datang ay albog at ilang pitalan at ilang tatal ng den tao paela tuki keng danum. Matagumpeno mang mekada lipat kano kanita king Karelang simbahan ni tatang Nick at tatang Ben at ding aliwada pang kayabe. Karin mi karakalapang kabaryo ing ikit da kayabe na ing Karelang kura paroko kanita. Pagal, danop, dimla at takot ing Karelang aranasan. Kimpunto nga ito, era na kanubalo nung miligtas la po. Ala na, isipan mo, mataya na kami. Halos 36 hours, kay mengan. Gagalunggong kan makanyang keng uran ng po pang kendimla. Isipan mo na, mababagyo. Elizabeth Quezon, na naman kanu kalingwan ing pigdalanan daring kayang pamilya. Menilaya magobra kanu kanita, pero andad Sabado, mumuli aking Karela. Agaga na kana pa kanu kanita, masikaninguran, at bayo ya minuli king Karelang bale, dirutan de pa kanu ing Karelang baryo. Yung asawa ko po, libutan namin yung baryo. Itang santing na ng baryo, santing na po ng baryo, kay baitan ko. Sabi na po ni Abe ko kanita yana, lawan may baryo tamo na, po tayo nang makanyan ka na ako. Ikayan mo na yan, picture mo na iking isip mo anang makanyan. Mo na yakit pa si baying makanyan nakasanting nga baryo wala po mga nao. Nakadao ni Abe ko. Sabi ko, bakit mo sasabihan niya na ako? Mo sasabihan ng makanyan. Alihan ng makanyan po, tapinanay, mo na baluwa na. Ating malyari yan ng makanyan. Ing sinabi na ning kayang Abe, mi paltutupin. Domingo ning ganingaldo ni October 1. Marano niya kanong tinalaka di Elizabeth paan magluto. Pero eday ko ang may kapag almusal, uling mabilis tinas ing danom. Kaba po daraguling kay, sabi na po ning tatang ko,
mga di kayo, alakta ng kaya kanya nung ita mga di. Basta ing kayan mo, ing nga pong ginunong na namang malyari, kaya tamo, mo makaibiya kayo nung misal bata mo, wala, magrosaryo kayo. Kapag po magrosaryo kami ding tao, mumuntala kitang apagawadang, apabubungdang kayo di tatang ko din kung ko. Kailangan po minta ding taong aliwang banda kaya kami kinsona, sona 5, sona 4, may gitla pong dinalan ding, meka, malatiya mo po ita, pero mika siya, kaya po ka rin, makanta po kadaguling nila kabilis. Asak siya na naman kanong Elizabeth nung makananong ingmeto ngayanak, miyangu yabye. Atin ko po nga witness itang meto nga bali, misal po king tankers ka rin, atin pong meto nga mete anak ka rin. May kaya niya po kitang bubong na ning gutter na ning yero, tsaka po yung tankers, may sipit siya po ka rin. Ing bigla ang pamagragasaning maragulalahar, timbuna ne, ing misang progresibong baryo. Ding pibanjan at pibale-bale, kitkot na ni nga tsuking migit 20 talampakang lahar. Antiya mong mi pasibaywan, ing 1991 eruption, inya inaus de iting Kabalansyan tragedy. Agpangkang attorney Oscar Rodriguez, a kongresista kanita ning ikatlong distrito ng Pampanga, bayo pa man malyaring inaos ng Kabalansyan tragedy, at inang pamisabi na proteksyonan na ring mga babang lugar king lahar. Metong yakano ing Kabalansyan king pitatakutan dang mituran kanita. At muling yung Kabalansyan kanita, bala mo kaway Karing tatagan may proteksyonan na area, mitatakutan kaming dili kaya Kabalansyan uling mababaya. Alakawaya po. Di moment na lumubing lahar, gisalane. Luwari po at ang miluban niya yung kawa talagang. Makanya rin nangyari ngayon Kabalansyan. Na naman kanu akalingwang Rodriguez ing karelang gewang rescue operation kanitang manyad lang saklolo ring taga Kabalansyan kayo. Tambing niya kanong minaos king Kapitolyo at menyad saup king Regional Command Center king Campo Livas. Mupin, ela malyaring sula po kanita ring chopper, pauli na ning masika na urana. Makanyan man, ginawala kanong paralan pero meging malagwa ing rescue operations. On our own, nag-organize kami nga na leader group, ang pabangka-bangka, malaki. At kalagpas mo kaya GSO, pupunta kayo pa mo sa Nuan. Makalbog na kalagpas mo kaya GSO. Nguneng nakanang mag-SOS kaya dalanan, may gugulisak na lang rin ba mo naman, ignore. Na kaya miras Kabalansyan. Anyang pababa na kami sando ninyo ngayon. Kaya man miras sa Nuan, bandang left, mas malalam, mas malapit lang, ilang gugulisak, ilang pintalan ni. Masikan ni Agus sa ating kaya Belhar. Punta magbali ka sa saganan ni Agus. May bugna kang ituki. Mga lang mamantabi kaya o kaya ka makakapit kaya tang susubong mong bangka. Dala mo ka. Kanya kung dig sumituwag ka rin na balo, exhausted na ako pala. Kaya kalingwan Joseping de Jesus, meging yang Public Works Secretary inyang mamakbong yang pinatubo banwang 1991. King atlo ng banwa ang timang pamuntok ng DPWH, makafocus la kano kanita king pamangawang dam, bana iwasan ng pamagbaba ng lahar. Ambos ki iya, may biglaya kano king sinapit na ning karelang baryo. You know, we were focused on the affected areas. No? So, Kabalansyan was spared. So, said, well, there's nothing I need to do in Kabalansyan. So we concentrated our efforts on Zambales, Tarlac, Angeles. I honestly did not think that Kabalansyan would be affected. Samantala, pauli na ning matsurang panahon, meging malagwaing rescue operations kareng mga stranded na residente. Inyapin ding tao Kabalansyan, kabukas ng menatili kareng bubungan.
Liban king lahar, masikanauran at dalumdum, dagdag peligro mo naman ding ubingan, akayabera kanu kanita. Libutad ning dilubyo at alang kasiguraduang kumabye, alala kanong aliwang penaligan deti nuneng apong Ginoo ating karelang patron ay Saint Joseph. Ketang tatangayta, ketang oras sa ito. Ninumang kekata mo, no datangayta, ala kang aliwag isipan, niya mo na isipan ng materialis mong bagay, yung kayamanan mo, no ano lamang perang likwan mo, ketang balay mo ngayon, nung aliwa yung Ginoo, may kaya. Ketang bingit na ng kamatayan nito. Pero yung Ginoo, milabas kami kinabukasan. Dinigtas na kami. Ding miyasawang olalyan at suking Manila kanita, paulila naman sana itang Domingong Maranon. Atin lakano kasing makasadyang relief operations kanita para king kasiping dang baryo king San Vicente. Pero ding relief karelang sinadya, kaya belang limbog, pati na yung karelang tuknangan. Dr. William Olalia, tambing niya kanong minuli, bitbit ing nanumang pamangang malyari ng idake. Makanyan mo naman banglawening sitwasyon king karelang lugar. Ating kayang tutuking disnan, makapanlumo, lakwasan niyang akit na lakano, ring kayang kabaryo. Naglalakad sila, puro putik, yung mga mata lang nila nakita mo. Balot na balot ng putik, I recognize sa, sabi ko, sa kayo galing, naglalakad daw sila. So sabi ko, kumain na ba? Siyempre hindi pa daw sila kumain. Sabi ko, tinuro ko yung van ko, sabi ko, kunin yung mga tinapay doon. Marami akong dalang biscuit at tinapay. Tapos, hindi kami makapunta sa Kabalantian. Kinabukasan, October 2, inyang sinala na, belaos daing rescue operations. Ding aliwa, telon to ng dalakano ring kable ng kuryente at lekaran ing makapalaburak. Pinilit ming maglakad ditak-ditak, andyang maligamgam o mapali pa yung lahar. Ang ganyang miras kami kabetikan, talagang malambot na kayong malambot, puro kaya sugat. At miras kami king kabetikan, ketang mega dike ka rin nga rin. Gobyerno at Memalen, saub-saub kanuking rescue operations. I-Engineer Noel Miranda, meging lamanen ng balita kanito. Akit king artikulong ini ng People's Journal, nabubuat nung Miranda ring mga tuwa, bang misakya ka ring helicopter daring Philippine Air Force. Unang masikaning ngayon, kaya may makaliling helicopter. Kaya gawa rin nga ko, tinalid ako, kaya ngawakan kahit talanda ako. Ang kay, sabi ko, natala pa mo rin anak, babae ang poreng matwo. Kanya, tunggal-tunggal, bubot ko lang, yabot ko kayong helicopter. Daka na may kaligtas king lahar, pero atin mo namang may ngangubye, pauli ning trahedya. There was one time na tinawagan ako, they need a body bag. Kasi they cannot retrieve yung cadaver na nandoon sa isang, I think it was zone 1. So I had to do that. I had to, in whatever way I could, I had to contact people who can give me a body bag and have it sent. At nangyari naman yun. Unfortunately, hundreds of people died sa Sabianda. Although there are some accounts now emerging na mas di takla pa kanta. Pero at that time, there was no reckoning, no? There was no way to account for people kasi dakal ng mga displaced din kanita and ala naman talagang ginawang study nung pilan lang wala. Kaya rin na ning pasibayong pamanalasa na ning lahar, ding tao Kabalantian, misalbag nala naman. Ating memunta karing resettlement areas at atin mo namang linipat karing aliwang balen. Alam po sandaman ning lahar, hamo naman karela nung makanano lang mibangon at mag-umpisang pasibayo, uling in karelang pipagalan king kilubning makabang panahon, menapnap at miglahong anting bula. October 2, 1995, kaya rin ing unos, tinambad, ing makalungkot
at makapanlumong katutuan. Ing kabalansyan at tinaguriang peka maragol at progresibong baryo ning Bacolor, antiya mong tisyerto. Ing ega na ganang piban dyan at pigpagalanda king kilub ning makabang panawon, timbuna na ning migit a 20 talampakang lahar. Ding may Mario Keti, ala na lang balikan, nunering mitatagang bubungan da ring mapilan. Ing last standing barangay ning Balening Bacolor, burado niya naman. Balo mo yung kabalansyan, metong yung masanting nga lugar, ausan din at ng Forbes Park, zona 12. Kinabukasan makamulala akong makanyan. Natural, biglang manaliwa yung bihe mo Pauli na nini, may salbag na la naman ding residente ning kabalansyan. Ating mga paras karing resettlement areas, aminuna na ng pegawa ning gobyerno karing mialiwang lugal king Pampanga. Tabang ding aliwa, menok nangan la karing aliwang Balen. Bistaman bugbugla king trahedyang dinulot ning lahar, ding taga kabalansyan, ela kano pepay siralo. Ay, kailangan mo ni Kap, kaya isip mo, mag-obra ko. May gobra ko rugumita kay Marikino. May kipag-obra kung less than 2 years naman ka rin, may ngarpintera na ako na naman. So yung milyari, may aldoldo pa kami bebemi, para kung pamilya rin anak mag-aral lo, andyang masakit, may lalabas kami at that time. Melvin David, a 12 anyos pa kanita, may walan la naman bale. Kalupa da ring aliwa pang may Mario, makapanlumo mo naman ing karelang kwento, king meging karanasan king lahar. Bistaman mabayat king karelang lub, alala ka nga karapat no nelakwan ing karelang baryo at mi parasla apalit. Bigla, bayo la recipe mong bale, bayo yung lugar kay lakang kakilala mo kanyan. Kanyapin time na mag-aaral, ako bisa kasi pilit kong padala Cabcom, karla rin kaluguran ko. O na nga kumbensida ako rin na parang tinok ng kung 1 year yata kanito. Dahil mo ako bisang lungog. Si lalo din kaluguran mo lang kaya mo kanyan. Pero libutad ning milyari at sukano king 30 pamilya ing epepay tinag at piniling manatili king karelang kaluguran na baryo. Sumangid na ning alang kasiguraduan para king karelang kaligtasan, buong katatagandang inarap ing nanumang posibleng malyari. Kaya na Kenny itatangbed at ring pamilya ng Elizabeth. Tinuknang ko po Kenny, itang alang kuryente, maglakad ko po from kaya kami hanggang king Santo Niño, kaya nung wala pa po kanitang saken, maglakad ko pa hanggang San Fernando para simba, mamalengke, mga tapong gagawan. Ren pamilya ko, yung asawa ko po, yung anak ko po rin, yung katuangan ko, ilang seke ko keng saken. Kaya papunta lang ko lang Manila. Iyaku, ang po yung kaputol kong kayabiak ngayon, may lakwan kami keti. Keme ko keti. Nga. Keme ko, pauli na ning buriming ngakit nung nanuing kapupuntalan mi. Itang kaya kaming bale, matuntut kami kaya itang kayang bubong. May muklat kaming yero para may sulod kaya ka rin. Pero yung bale, may makalbog na. Ding pamilya ng Doc Will, inuli na lakano Manila. Inyang mumuna, may desisyon na lang manok na nga na ka rin. Pero balong nakano king puso na. Naeneg yung lakwan, ing lugar, kamulata na. You know, every week ko kayo dito. Every Sunday, mumuli ko. Makalakad ka kasi, masyas, no? Basta yung mumuran. Uupo lang ako sa bubong namin. Iikutan ko yung bahay. Sabi ko, yung mga kapitbahay namin, wala na. Yung bubong na lang namin, yung akit mo maluto itong bubong Yun sabi mi, parang lang tayong nagkaroon tayong calamity, I think we should go back. Linipasing mapilang bulan at banwa, milabas la kanu king karelang aldoldong pamibyebye ring pamilyang menatili king ground zero. Pero ing banta king karelang baryo, papala mayayari. Pasibayong amo ning karelang erapan, pauli na ning planong gawa niya kanong catch basin ning Bacolor. I Dr. Salve Olalia, bistaman eya Kapampangan,
may nalakaran niya kapamilata na kano ng spiritual guidance ng karelang Kura Paroko king San Guillermo Church kanita ay imagubiyang Father Nestor Tayag. Kwento ng Olalia, banwang 1998 inyang tetagde ing Bacolor Core Group, abubuo da ring non-government organizations, akayang penimunan, ing karelang misyon, isalbaya ing Bacolor, at ing karelang baryo na maging catch basin. Metong lakaretang manimuno kareng kanitang mumunta king Congress para mo atin pang instances na ining kaya kaming baryo gawan de pang catch basins. Abalo ng Doktora Salvita, may mumuntaya ka rin king Senate or king Congress, may kaya ka rin, may apilya. Karetang mga lating tao nga king baryo miya na, ikaya niya waring baryo mi, isibita, ating taong manok nangan ka rin, at ka rin yung kabiyayan, chula ka rin. Metong ya naman kanoy, Engineer Miranda Canita, amen nalakaran, bang paglaban niya ing kabalansyan, king pamani muna ng Doktora Olalia. Uliping, siyempre dito kay naman engineer, dahil dinawem yapin, itapin slope protection king San Vicente side, maka semento yaw. Ining kening kabalansyan side, larya mo. Anya nung datanging danong lar, mawasaw ting kabalansyan side, mawasaw niya naman yung kabalansyan. Nyamin niya dyan meeting ni Doktora, kang congressman niya pa kay Oka Rodriguez, kay kang director Ramirez kang pinatubo. Yung meeting kay King San Guillermo, kaya demi among Nestor tayo. Si Father Nes din ang nag-make possible ng meeting din. He made it possible for us to meet some concerned citizens. Sila ay connected sa Public Works and they informed us of the plan. Sabi ni Father Nes, ano bang magagawa natin? Sabi ko, nagulat ako, na-shock ako kasi nalibing na nga kami, dilibing pa kami. Meron palang 30 families na nandito pa na nakatira at hindi sila umalis. Nanatili sila kasi tigarito sila puso nila, buhay nila. Kung ano man ang mangyayari, dito kami daratnan, sabi niya. Sinabi ko doon sa, nung kami malaman ko yun, I had to make an appointment with several people. May kiyarap ya kanoy Doktora Olalia, kambering karelang grupo, kareng opisyalis ng DPWH, ban pa siya sing karelang pamanyalansang king plano. Linapit la naman kanu kanita, king karelang congressman, ay Attorney Oscar Rodriguez. Nag-meeting kami doon. Sinabi ngayon ni Congressman Oka, nagpakilala kami, ano ba ang talagang gusto nyo? Ang gusto lang po namin, gawin nyo yung daan, yung MacArthur Highway. Pagka yun po ay inyong na-reconstruct, magiging yun na po ang dike namin. At the same time, babalik ang negosyo, babalik ang buhay, ang lifeline niya na yan, di ba? Ng bayan. Parang hindi naman ako nahirapan sa in-explain ko sa kanya. Parang we were at once on the same page. Of course, kinontra ko rin. Walang gawa may catch basin yan. Necessarily, mo naman na-control. Balo nung kanayon kasi kanindatang alaharang po danum. Miturin niya lalo. So from the very beginning against me, with an idea. But primarily, para protection na laretang pamangaturan. O mituran man, malyari na ma-rehabilitate. But definitely, itong gawa may catch basin. Bala mo, ugse mo na talaga itang area nga ito para maging depository ko rin keng laharang pondanum. Kaya kung may bisa ka nito. Grupo na, nga tatandaan ko rin, hindi ko maaaring salvi ang kuri Dr. Olalia. Tsaka active lang. Yung pagsabi ng mayap kanita, invest na catch basin protection. Yan namang milyarita finally. Inyad na kanong Rodriguez kanita kang President Fidel V. Ramos, apasibayong lawening munikalang proyekto at gawang long-term solution, bang na maulit pa karing aliwang lugar ing milyaring trahedya king kabalansyan. Mipnong kasalpantayanan king karelang puso, kaya rin na ning pilang banwa, mi pagbigyan ning karelang kayadwan. Ing imposible, meging posible.
meramdam ing karelang panalangin. Kaya rin nanini, mas milablab pa kano ing karelang paninap, uling sinlag na ing pag-asa na may bangon niyang pasibayo ing karelang kaluguran a baryo. Kenino kano may gumpisang kimot at misaob-saob di mitataga na may Mario. Inumpisan da kano iti king pamananam tanaman. Linapit la naman kano kang Senator Loren Legarda at Senator Kiko Pangilinan kanita at mirinan lang dakal pang bini. We knew na hindi na kami gagawing catch basin, so we started some projects. Sabi namin, kasi Cabalanchang, wala eh. Desierto, wala. Everything is buried, wala. So, I even went to the Bureau of Plant Industry, humingi ako ng mga halaman. Sabi ko sa mga kasama ko dito sa magtanim tayo para pagdating ng mga tao, may lilim kasi mainit talaga. It's so hot. We started the tree planting program for the whole Cabalanchang. The family, syempre, mag-umpisa ka sa family. Sana man nasa resettlement areas na some people came doon. Sila Mr. and Mrs. Esther Ernesto Cunanan. The same group, the usual suspects, sabi nga. Sila Engineer Miranda, sila Rod Pangilinan, the core group. Sila Engineer Sibug. Lahat kami, our family, maliliit pa yung mga bata noon, nakapag-plant ng trees. That was the most we could do at that time. Ring memar yung mitagan at ding manok nangan kanu karing resettlement kanita at aliwapang lugar, may kisan metong mo naman inyang abalitan da ing aktibidad. Sabi natin, Doktor, mananaman tao, bangan to, o kami balik na rin tao at ila sa lindungan. Tsaka ako siguro po yung dilim tinanamang kayan. Although pagtsagang ko lang ang tutugtugan mo kanya. Maski mumuran, tama na lang, maglakad talaga. As in, ren di mahogan niya ren, ikan may mananam ka ren. Inyang may kapananam na laring tao at mikaberdi na ing paligid, ing tutukirang misyon ding memalen, ing gawang api dalanan da ring tao. Kalupanan ning dati, ginusan lang pasibayo ding may Mario, bang manyad sawop. So maraming projects sila, Doktor, na mahingi tayo ng tulong sa mga senators, diba, mga cementing, concreting of the roads. Yan. Nilapitan namin noon yung Bureau of Plant Industry, si Blue Adjong, si Loren Legarda. Tinuro kami ng mga yan, sila Kiko Pangilinan, si Blavier. Binigyan naman kami, tinulong kami. Unti-unti, napa-konkreto yung daan. Emo naman miglambat, mitalakad yang pasibayo badwang 2004 ing Barangay Hall ning Cabalanchang. Maragula bagay, itang ikita natin ng Barangay Hall. Imburin na sabihan natin ng manungkulan. Anya, dakal na mi balik. Anya po retang mumunta keti na dadalanan da kami ka rin. Mumunta lag yung barangay. Makungustala. Yung kaburi ko po retang atin na retang atin ka rin kabaryo mi. Neng kayrugo. Hanggang na numudinan da kami. Uling balo da magobra kami. Akagid ko talaga yung baryo mi kaluguran miya. Pauli na ning paditak-dita ka progreso a resulta ning pamagmasabal da ring balang metong, may amuyot na la naman ding aliwa a magbalik pa si Bayo king karelang baryo. Ing kapaniwalan da ring tao Kenny, maging posibleng gana-gana nung aliking south ning Apong Ginoo at ning karelang patron. King pasibayong pamagumpisa ning biye king karelang kaluguran na baryo, maulagang atin lang panghugutang sikanan. Doktora Olalia, manibat king ibat, aktibo na kanuking pisamban, kaya be kaning menigobra bang may kasarili ang parokya ing karelang barangay. King pamanimuna na king Parish Pastoral Council, may kasarili ang parokya inyang November 12, 1989 ing Cabalanchang. At tatandana na pa kano na may ka-effort yung PPC kanita na paragulan ng simbahan, uling daragol yung populasyon ng baryo. May ngalap lang pondo kanta at may kasaling metong hektaryang gabon king Zone 6. Uneng inyang makatalakad no ring pundasyon, deta nga na ning lahar, at ing karelang pisamban,
mitambunan niya. Sumangid ning sakit ning sitwasyon kaya rin nanita, ikit na ning kura paroko ning Bacolor, ing lalam na ning kasalpantayan ng daring tawo. King kayang paniwala, ini muna man ning susi ban pasibayo ding atalakat ing karelang pisamban, apepalbog ning lahar. Bistaman masakit, kinawol da kano ding taga-kabalansya ning amon at pigumpisan dani ing panibayong misyon, ing pasibayong pamanalakad king St. Joseph Parish. Dr. Salve Eulalia ing tinalakad ng timong presidente king External Affairs ning Parish Pastoral Council, kabang Dr. William Eulalia naman ing migsilbing chairman ning Finance Committee. Ila at dingaliwara pang miyembro, saop-saop lang ginusal para king planong italakad ing pisamban at makapagpaltong pondong kailangan para may paltutuya yung proyekto. Nung una, nung sinabi niya sa akin, Father, hindi po yata kaya yan. Sabi niya, Doktora, pag wala yung simbolo ng ating pananampalataya, that's the church. Magkakawatak-watak tayo. Sabi niya, mawawala ang ating church faithful. So, I think that's true. Kaya we really had to exert efforts to rebuild it. Because deep in our hearts, we wanted the people of Cabalantian to be back. Kahit hindi araw-araw, kahit hindi na sila darating, hindi sila magbalik at magtumira ulit. Pag mga okasyon lang, magkita-kita. Huwag mamatay yung alam mo yun, yung everything that is Cabalantian. Ding professional sa tubong Cabalantian, libre dang dinake ing karelang serbisyo. Metong nekareni Engineer Miranda. Di kami kengkay construction committee. Pagkakulo rin mga obra, kakong gandadala ng obra. Basta tidok ilang mag-solicit. Emo naman biro yung taong ginulis king karelang pisamban at dinakayang kayang gelingan uli ning kapag masusyang mitalakading simbahan. Apin iyay Architect Yolanda Reyes, a dating dean ning University of Santo Tomas Faculty of Architecture. Akit king disenyo ay antimong pata sa takbangan at king tuktok akiting Maragula Cruz. Simbolo na kano iti ning masika na determinasyon daring komunidad ning Cabalantian bang makabangon at pasibayong minawa king biye kapamilatanan ning gabi at grasya ning Ginoo. Sisimbolo na naman kanunini ing matibeng kasalpantayanan do. Pero ing misyon, meging malagwa, uling king dagol na niti, maragol mo namang pondo ing kailangan. Dagdag mo pa ing realidad na pare-pareho lang dadalan kanita king kasakitan ding memaryo, ama magumpisa pang may bangon. Ing pamuntok ning Finance Committee, balo ng malagwa ing kayang papel, pero balo na naman na makantabe yakano is St. Joseph king karelang misyon. Nagsimula kami yan with the group. Sabi namin St. Joseph, sabi ko pa sa grupo namin noon, napakahirap nitong binigay ni St. Joseph sa atin. Sabi ko, but for the Lord, I always think the Lord deserves the best lagi. Hindi ko alam na yung dinesign pa lang simbahan, napakalaki. Sabi ko noon, we will try to reach out sa lahat ng mga taga-Cabalantian. Kasi gusto ko, I want them to feel also na they are part of it. Sabi ko, we'll see lahat, may kanya-kanyang kanyang grupo yan, zones. Sabi ko, we have to reach to one and all, lahat ng taga-Cabalantian. Kasi ako, para pag natapos natin ito, I want them to say na kasama kami dyan. Di ba? Sarap pakinggan. At bang may karagdag pang pondo, mitubod lang musical show ding Artie Santa Rita at taliwa pang kilalang artists, kalupa ng Robert Senya at Isay Alvarez. So talagang challenge yun. The costing, it will be millions and millions and millions. Lahat na ng fundraising gimmick ginawa na namin. Nagkaroon kami ng raffle, ang premyo, nagkaroon kami ng cash naman ng premyo, meron kaming dinner show, nagkaroon pa kami ng project with Artie Santa Rita, with Auntie Alvis, the first time noon, bago pa lang Artie Santa Rita, we had a concert, lahat na lang. In the end, nag-umpisahan pero hindi pa kami makakuha ng enough funds. But pag kami substantial na, meron kaming
siguro God sent din sila, no? They would just come, magnalaman nilang may project. Sabi nga, just build and they will come. Just build and they will come. I remember that, sa Field of Dreams. Nangyari yun sa amin eh. Kwento ng Engineer Miranda, meging malagwaing pamanintun pondo para king 8,000 square meters sa Pisamban. Bistaman ilaman at tinang sariling obra na kailangang gampanan ang timong professionals, panikwanan da kanong midaon ng panahon, bang panigobra ng simbahan. Para karela, metong yang maulaga at makabaldugang misyon ang karelang bubuang proyekto. Potang lang pondo, tong lang yun. Potang may kapondo na naman. Tuloy na yun naman. Mo paano naman yung pagal, potang sabihan lang, agad din saban, masanting yung araw, mga ganyan. Wala kami lalako kapag Ding residente, nano maning estado ng karelang biye, dinake mo naman ng karelang agyuban makasao. At iti, pag maragulda kano. Sabi da Dr. William Olalia, puntalan-talangan din kaya katamong kabaryo, baskino ka rin la, makanyan. Para every centavos count. Baski magkano yakwa ng taya na para atin tamong nga sabi, ilangan natin langan contribution ang baging kaya katamong Pisamban. Antabayanan nila din na Doc Potang kasi ilak yan lang external kami kaya internal kanta yan. Kami kanita, umbaga, sasap kami mo po ating concert makanita. Saksiya ka ni Father Jess Manabat at tinalakad ng timong kura paroko ng San Guillermo Church banwang 2006 nung makanarureng pigsumikapan ding kumiting ibuo ng St. Joseph Parish. Maniwala ya ka ni Father Jess na yung mismong patron da ng sasaop karela. Akakit ko during my time niya nga choking Bacolor kanita, masigasigla. Lalo na po tang daratang ning piyesta na nga pong San Jose, muli at muli la. Itang kapiesa na nga pong San Jose nga ita, wuling malalamin debusyon da ka nga pong San Jose. At etamo kakalingwan niya pong San Jose, betong king kabiyaya na nga pong San Jose, kalpintero ya. So itang pangakalpintero na marahil ha pong San Jose, akakit data, makananuming kumpunya ning mesira, makananuming italakad, itang meto nga bale, lalo na yung bale pipana lang yun. Yapin dening kapatad tamong taga-Kabalansyan, dening hanggang at sula ka rin resettlement, yung may wala king puso da itang muli na muli king Kabalansyan. Pinuri na namang Father Manabat nung makananula ka organisado ring komite at karin, ikit at peniwala na managumpela. Ako niya nga tsoko ka rin kanita. Every time na magpiesaya apong San Jose, mamielang kwenta, kay ba't nanuyitang gawan tamo para next year. Iting masanting nga bagay karala limbawa para next year po yung tangkata mo yung bubungan. And then they will try their best para agawa dito. Itang po ang ating sense of vision. King tao kasi sumatsuy itang sense of vision naman man tamo. You will continue living. Malyari kang mag-survive as long as at suya kaya kaita. At the same time itang kasalpantayan ng kingapoy din. Dakalakwento pa ing milyari karing balang banwang linipas, libutad na ning pasibayong pamanalakad king St. Joseph Parish. Ding amon, ela me wala. Pero ela naman pay daig karete ding memalen. Mengi babo ang kasalpantayanan da ring tao Kabalansyan. Inyapin ning imposible, meging yang posible. Ing misa na pangarap pa makagulis king papil. Kaya rin ing migit adwang dekada. Makatalakad ne. Ing St. Joseph Parish, simbolo na ning mitmong tetagan at alang kaparang kasalpantayanan daring balang tawong miyambag, taga Kabalansyan niya mano ali, banmita tagyeng lugal pe panalanginan. Ing St. Joseph Parish, refleksyon niya naman ning pamanagumpe daring taga Kabalansyan. Oh, that was a collective effort of Doc William, sila Doc Salve, sila Architect Yoli, and
Molly. It's really a beautiful church. Privilege kami, very privileged kami na inimita taging pisamba na ini pauli na ning lugod. Anyang time na pagawa ding simbahan, ing-effort na talaga as in ala nung pahinawa eh. Hanggang king ikusipan pin mabuo yung makanyan. Ing pilang banwang pamagpagal, king lugod ning apong Ginoo, migbunga na. Maswelo ka kasi metong kakaring ginawa kang sabon, kapin po itong sa pinangagit de, kasi darandaman mo na kasanting samban. Wala akong mila ko kapag I know the Lord was with us. Then, ang maraming tumulong sa amin dyan. Hindi lang yung mga taga-Kabalansyan. I always think that together we can do this. I cannot do it alone. That I know very well. Sabi ko lagi sa kanila, united that we stand and we will fall if we divide. So sabi ko, we have to be together in this project. Through the years, unti-unti, iiyak ka talaga, makita mo wala ng pera. There was a time si Dr. Olalia umiyak din kasi wala na kaming pang payroll. Pero siguro matamis ang fruit of it all kasi bitter din, may bitterness. Hindi mo mararamdaman yung the sweetness of kung hindi mo alam yung what was bitter. Pero overall, konti lang naman yun kasi nga sabi ko sa inyo, and I would like to proclaim it that if God wants it, if He has plans and you ask Him to bless you, whatever plan He has, He will always make a way, and He did. And He did. King kaya katamong kasalpantayanan, when we talk of the church, we are talking about the people of God. It's not just the building. Potang tatalakad meta, tatalakad mula rin community. In community, potang atsukaralitang sigasig. Itang bunga na nitang sigasig. Apiniting that would reflect their faith. Nyapin potang masantingya, malaguya, maayos siyang pisamban. That would reflect the kind of faith people would have. Ing pangatalakad ning St. Joseph Parish ang tiyamong panagkat karing balang memalening Kabalansyan na magbalik ng pasibayo king karelang baryo. Migumpisa king pamanuli balang aldoning kapiesta ning 19 ning Marso at abe-abeng pamagmasusi king misa balang Domingo, bagya-bagya, may bangon na ring memalen. Maragol maning meging ambag ning gobyerno para king pamanantabe kareng proyekto bang makapag-umpisa lang pasibayo, mo naman alingad na matimbang ing masabal daring memalen, lalo na retang menalakaran, libutad daring mga bayat na kapagsubukan, amig silbihin mo namang inspirasyon daring karelang kabaryo. Yung beras keke ni pinihit ni pinmakanalula mag-effort din na dok. Talagang babiyahin din kay api na itaka rin na kayo may umpisa para talakad pa si Bayo. Nanyapin sabi ko di Dr. Salve Olalia at saka di Dr. William Olalia at saka nung edela may pag-umpisa nino ka rin kami kaya kanini. Ninong manimuna para mo misalbayan kaya kaming baryo. Anya pa salamat king madagan. Kabudla mo sa sao kay laman na yung kabayaran. Di irala rin tao makagawa mga ganyan kaya gagawin doon. Doktora Olalia, Kapampangan at mi bayit king Kabalansyan. Pero ing lugod at tiwala binyera kano rin kayang kabaryo kaya at ing lugod na king apong Ginoo ing kayang pinghugutan karing ganaganang amon ay erapando. Siguro love begets love, when Kabalansyan welcomed me, hindi ko sila pwede i-give up. There is something in me tells me, no, we must fight for Kabalansyan. I was being led. I was being directed. Why? Because I prayed. When a task is given, you don't need to question. But Lord, just bless this plan, whatever will happen because you willed it to happen. Dr. Olalia, maniwala yang ingino at inyang plano at ilang miyasawa kambering karelang grupo, tinaluki lamo kaniti at king kayang pamanantabe, may nagumpela king karelang misyon.
Sabi ko, alam kong mahirap ito binigay sa atin. Probably it's just a test of faith. Sabi ko, we have to be strong. The Lord will always be with us. Hindi tayo pababayaan. Ito, pinapatayo natin kako is the house of the Lord. You know, the Lord deserves the best, Daddy. Ing pigdalanan daring meging biktima na ning Mount Pinatubo eruption, meging laman na ning balita kilubat king luwal ning bangsa. Ing kutang daring kerakalan, makanano dang alampusan, ing makanini kabayat akapagsumukan. Faith in God. Ito yung formero tamong kay. Nga pong babiyan na kiyakatamo yan. Ipakay na kiyakatamo yung lugod na pagsubok mo yan. At saka itang titest na katamo nung makananong katibing kiyakatamo kasalpantayanan kaya. Itang pami-ugnayan, binyan ito para ipagdamayan kitang kasakitan na napin. Nanong milyari, at may kapagbalik ke pa. Munang-muna by the grace of God, ang pokarin tao at ilang willingness, uling kaluguran ding lugal do. Ing tetaganda ring Kapampangan at ding taga-Kabalansyan, alaka nung kasimpara, bagi a dapat pagselebran, agpangking Kapampangan historian ay Robbie Tantingko. The reputation of Kapampangans was that of a vain, carefree, shallow people. Mahilig mamorma, mahilig maglutong mangan, matako, mayabang, masigla. Makanyan mo yung reputation dahil yung Kapampangan. Pero after Pinatubo, especially after the Lahars, and specifically Kabalansyan, we proved to the world that Kapampangans are tougher than even they themselves did not realize it. You cannot destroy the spirit of Kapampangans. And that is what we want to tell the next generations of Kapampangan. Adwampulot siya mabanwa na inlinabas, ay nina ing Kabalansyan ngene, at inyang masalese dalan. Dakalabale pa katalakad, kabang ding aliwa, kasalungsungan dalapang pasantingan deti, atin muna mga eskwela, real estate, at may karakal na establishmento, deningan, udyat nala, ning progreso. Siyempre mo muna mangilabot ka na mo ay isipan na makanini na baryo. Dati yung burak-burakan, alang gana-gana, alang bale, makatong lang. Pero ngayon nakit may nakasanting. Progreso na. Kabalansyan is thriving. As you can see naman, no? Very vibrant. Kabalansyan will survive that and will survive any future calamities. You know, many people will not believe that we had that tragedy. You look around now, green, mga bahay, maganda, malalaki, marami ng puno. As I would say na parang bumalik na yung dati. Masaya na. Ing kayanakan at youth leader ay Richard Ramos de Leon. Besaman king kwento da na rin kayang pengari at apo dimdam ing mga palyari kanita. Eya mo naman kanu makapaniwala nung makanano reng alampusan ing makanita karagula dilubyo. Pero king kayang pa magserbisyo king karelang pisamban, ikit na kanu nung makanano lakasigasig ding mamuntukan king Parish Pastoral Council. Lakwas king nasadang apatalaka ding pisamban at abangong pasibayo ing karelang baryo. Para kaya, ing kwento ning pag-asad pa magbangon daring tao Kabalansyan, manatili yang inspirasyon lalo na karing kalupan ng kayanakan. Making uring lesson kaya kami na or inspiration kaya kami itang dening tao nga rin ang gampang sabi tamong professional la tinalang stable labie pero eda pa mo rin le ako itang concerned da king community ang po paging simbahan. Ikami bilang kayanakan isundumi itang karelang inumpisa na commitment aliwa mo king Kabalansyan pati king apong Ginoo. Dakalman lakwas na karing kay nakanyening emikibalu king denasan daring dakala Kapampangan inyang mamakbunging bulkang Pinatubo. Marapat mong midake ya ing karelang kwento. Alibangga na kaning madalum dumayog tuning karelang bie nune bang pagselebran ing nung makanano reng pegtagumpayan iti. There was no eruption anywhere in the Philippines like Pinatubo. There was no lahar devastation like Pampanga. But then look at us now.
Look at Bacolor now. Look at Cabalantian now. People are fighting to survive and they seem to be succeeding. Future Kapampangan should remember that. They should never forget what we suffered in Pinatubo, but they should also never forget that we triumph over what we suffered. Gusto ko na huwag nilang kalimutan ang nangyari kasi sa pangyayaring yun, lalong lumutang yung the truth that God will never abandon His people and His children. Pakinggan niyo po ang aming istorya. Hindi po ito karaniwan. Hindi po ito ginawa, hindi po ito sinadya. Pero mayroon pong mensahe. At ang gusto ko yun sa future, the descendants of all the people of Cabalantian and all, for the whole world for that matter, the whole Philippines, is to be God-centered at all times. Everything from God to God. And He will not disappoint. He will always make a way. You know, we want them to have that feeling na paano yun, ikaw, nawalan, umangat, nag-resurrect ulit. Parang, I always look at it na parang si Jesus namatay, nag-resurrect. Kung nangyari sa kanya yan, we should not lose hope when calamities would come. These are just tests of faith. Ngening October 1, pasibayo tayang gaganakan ang Cabalantian tragedy. King pamaglipas ning panahon, ninong makapagsabi na ing baryong ini halos mabura na king mapa pauli ning lahar. Progresibo ne. Pauli ning trahedya, linuwaning katatagan, pamagsumikap at pamagmasabala. Ing minsang mapayit a karanasan, ngeni magsilbi ning paganaka ning tetagan. Meging malagwa ang pasibayong pamagbangon ning karelang baryo. Pero yung karelang malala makasalpantayanan, iyang meging dang santungan bangya sumuko. In karelang tiwala king Ginoo at king karelang patron ay St. Joseph, ing memya pag-asat sikanan, tibutan ning mabayat a kapagsubukan. Dakala aral ing dadake na kaya katamo ning kwento daring taga Cabalantian, paganakanan niti ing ulaganan ning istong pamagsadya, uling ing puwersa ning kalikasan, muatasa nung kapilana kadatangan. Papakit na naman niti na karingbalang trahedya at inyang kalakip a pag-asa. Ingkarelang pasibayong pamagbangon, metong yang paganaka na karingbalang amon at ing pagkakataon para pasibayong mangat, munlad at mibangon, lakwas na nung abayan may iting pangadi, pamanampalataya at tiwala king Diyos.